Ona mātou foi tau alanga. Ma le mātou tutu atu. Pe a whai e mongi ko campaign le whai say no to illegal drugs. A whai e mo. E le ka kaulango ko le fia mai porkalame. Ai ka kau each and every Samoan citizens. Ka ngo ko fia ku le ya koi. E ka kau le anga ko ke sila fia. E kau do ia se porkala e kere ka ko porkalame ai pe. Por kasi le porkalame fa ma ike va ko le tau ia. Lai mo kere a fia lalo le vaenga le ku le ia on the street. E le ola ko. E le ola ko le mako fight le avaku. Ai sea. Le anga a fainga pau fo io me le mo wai kupe ngai kangaka. A o tangata ia kaka ye se e lunga. Le fa akau o me. Nga ko ngua. Le fa akau me fa. A fai o ko o porkiki, a fai o ko fai pising isi ma me uma. O ko la le coming after use. Ya, le porkalame. E so swangi le si vanga. E le wa o kaimin ngai le a tawa o se upo ai se fa ko inga e ko kero le ku o mkanga ruengo le no mo. Fa fe kai le a kawa mo uto fionga ye le nei taimi au ta fa tali esta tu komesina. Fa fe tai nga ruengo lo tu lai mai. Le anga people wants to see result. Mai lai o se la ka ko pisa ku isa. Le ai. A le pole ai nga ba ko wa sampi mala ka kiki. Mo mai kai kamar kam kiki fali mar kam kiki mo sa wali sapa mar kam kiki lenga ala ke ro para meri fa pe so po lenga langa le na tonu lava e vingal na fa to ila tala to lo pulo mai ta tau no to ngal lu fa tasi o le isi tu ala lo le la va tu la wo fionga le bingiska kiuki la wo fionga ma singa lupi o le tu ala lo la vatu tu sa o ngore porkalami o isi tangata e taua le to ngaru lu e fatasi wala ngai kurva le levi sa mo para va e o tangata o tiu te su e va mai siaki o me masangia o ngale keringa ma waisi mea o le isi va e ngore tu ala lo e vatu ma na ia fo ai o tu fa o ngai na fo nisi o tama fa nau fa tu ina sa nga lu e fa sei lai lungo va ia o le ku le anga mala malama le kanga kaia i kuri mangu uma ma meu o hidden e mala malama i hidden compartments fo io va ma mea e ongo nga ma ye seila ma isi kanga kale le tau te tala noa o le suenga o fa e so swinginga o mea e sa ro tala lia e ye nei tatu sailors were retired ma tu langa fa pena mai fa it nga ruenga fa leo e se kai me fa nga ye leo kaka fo io le fa ma informants fo ngal o nga foi lao kanga e mala malama le kona ma le kona o me nga isa Samoa foi ngala ko komisi or kako nga ruenga e fai fakasi awa lele fa tu tala a faia o kanga kor kiuki mai ngai kanga ka fo we graduate tatu mo atu tutem ele o yengi ola they are not experts ele va ko kingo uma mamea kuri mangu lilo o lunga fea o me langa ilunga ai mo mongo ai kanga pepa mamea e akwala ko wia pa war me yanga o le surface mai ya le mele e nana o fa yatu o kulanga nga vai ai afa ngala tamai lea wa no not the current sailors I make sure for balanga yelis kanga ka ele e pasi le drug test nga kele ayele isa ai makua million e fa kunga ele ka fa penga yes why maybe me nga le nga malo mai le sia wori e fa mai ya mai drug test e ye kanga ka lo kele ai lo kele fa ya but they are biggest they are the biggest sellers mo le okuli e kamale fa punyo kilo ele que fun fa ngala isa ai a fiel mele o fa ka se fun ko sangala fa pui te silfia o godfather mongi ala ukala o walu watu sa mo le si vai taimi ai o mo fa tala o tangata pito i main le ka karango main le mai fafo o kanga kai 5 coffee ngai le
o tangata e whaito whinga o nisi sa saira ngā ruenga le atua whaafewhia ula ure ka ua kua specific mai e ka urore ngi upu ngai lolo e ka le sia pole ai ka koruere upu ngā kasi o whaiwhia o isi sa whapenga o isi o whaipis ka ngā kalae ioi ia kaka while mua ko le ke e ka ure iloa yes tangata nā le operating a whaipisi ngisi na lafi la lor whaamaro whai pisingisi la lafi la lor whaamaro e kāresia la lafura whelo ke whaia mei don't be surprised o isi e whaasau mei ko kongo container mo meo mea lofa wha e kāresia whaku lenga o le hae kau ke wawai o mo ka mai menti mea ia maua mai pusa moa le ataua mo ngai whaasi imagine le kaimi e makua whaasanga kong wai le amio tonu o tangata whai ngā ruenga ai makua isu engi rung e kau ke i le uma e ngai kau uma ingisi aid fo ngai lai whape ongi aid mai charity ma waku ingi e kalesia half of that container or those containers o le isa ai mai se a personal yes punge container e kalesia ma kanga kalawa ia e le o mea ia mai loku kele no ma ngā container South and Cross ma langa o tātou e tele na whao ngā mana tō fo i tele o tātou e tau le ki ukea me waku fo lele e kau e waku ngai ka uai me o a kalesia e kalesia ma mafukanga mangu na iai le tala no tambogo mai fo i te mia na vatu e mea lo for COVID wala ku fa kasi ale solo ya ko le mea lo for container fo io mea ai so so ai va ko mai si container o fa longo nga upa hauka ave nga uka ya le ka u ko le mea ai pe vai kele e po vai lele po fia kulo e ma karvi ave la ia le tadi ai le ai lava masea le masesia kinga yes mo vai o maka me lenga le ku fa kusa ua avaku mai lalo fa malu o me alofa ole covid mo ko foi la kako o fe me ai sa mo o miengi so songi o lose and up foi la ia me o strict foi ngale le fingo ki ke mi avaku wai wangare la ko mai o ia container yali la sa lalo si vanga foi le Christian something si vanga foi le ole found ole ever charity ya you know what ke le o lungo le trust wa we me ngai ku kele o mea ngango ka whaalongo la kua isa o whanga o uku kau o mea whapenga anga sao o makuai ai o le winga nā le tate whaiatu mala te tua lalolo o whionga le mingiska ia maybe o se vaenga i liu le tofa it'll be nice kama foi specifically mo le siaking o au vaa ke kele ia na ngai seila nga ua retired ngai e foi kama fa ko inga ngai la kai mile la fi wale kama seila fo ngai la si kai mai rumar nga ngomia ai vai nga menga la sa o ko inga pasi uma mai fai ko ai la sa o ko inga run be le si mai rumar ka uno va mai tala mai mele tala fa mai sta o malos lenga kai nai lenga ko ma ngai ke le ko kai fa pe fa e fa kure ka wa ma kwa a ko se kula fa so songi so le kongo ba lenga mai o le yo tangata ya ma fa so fo i msta so nga kapteni Samoa le mai ole mana ya fo ile lona fina ngalo fa lia no fi ngalo le mana they are willing if fear fo ila ko I miss e ngalo lu fa kasi le melia man tua le au su e fo ile ke man kuanga le tawa te me o fenga runga fa pui me iden pe ma ko fa me o self search wa saule li poki wa saule intero le ia le maruanga po me le ule kongo po ia ke i lo mar ponkar ka ia o va ve mo kala ese mainga ia ave ese o le ropo le ia mai file pad o gale mar strip search ave lo ka ile yat ai mako lo la file o le self search ka malanga e mako ai au ili umales e o longa ia afu e makua fa solo le lima pe ese me o kuri mango ia afu ka paku wa sulu ko kongo ka manga me kulo e o fale le ka ua o a uma me fa pena alu winga la tala la ia ta ma fa na we mala lama foi ko kongo va ku usa o ya ka manga e o fiso swang ngar sa vali ale leo sa vali ki ke au kafa
ya ai la arka nga mai ya ile nga yo ile nga karkara mani mere karkara ya o se fai nga wala nga wa ka foi ka ko mai kai fonga fa ko me fa pengi e se che ka mai ka nanga ka se nga wala leva ko ya me kong le mo ngene ni fore le pe o mo kilo ku ko ngora nda wa ba me fa ko ma le ko so ka ko to te sila fia so o se tu ai nga mea e whaonga na langa e kein mai lau experience e mea ia i tangata i o atu i wharapui le i ataua tau mo whai na nā atu i atu e visit ma kau mo whai ngā aku contraband me whasa inga i ala ko kai ko rua ma ka ngaka le they will do anything ia fora ngā ala kure rasta isi nga ala kure rasta ka wanga le lau umi pole ale le isi nga mea nga ufa kwa ya urunga rima seru le uru ya ke ile fa pelo ke kango rima ri ato nga ku urunga rima fa pongo ke isi mai ruma nga pongo vai le adoro rima le urunga adoro waga ko ko uru mai ka mai pe pardi ri ore isa fo nga le fa mau le lo kwa te le yo vai ngai ai o nei mea uma e whaingata iana tupu pe a whapea o nei whaatau lau e whaakau kupe ma isa lau kau kua whainga e sa o ilesko inga e ma whainga train mea uma a o lo wha maongi o le meranga o le vau o e malea kua le anga e ma whainga train uma ma experts o se mea ai a e corrupt o le ma kua e corrupt le ele sa ala po le ala o le mai mongo kai mi ka o le professor ngamia a o le ma kua e corrupt lava o ke le fio o kulanga le sa ro po le se furuli malo su ka sanga se ka ngo maka ile ka mo ia ngamu kwa ve se ko nga va fa fomo le ko o ka mo diu a fu ile se ko ka kere fiola kulanga nga se menga ka nga le mero ku por kaingi inga yo ngi ka ko e kulanga nga wa menga o ye pa nga desperate ma fere mero wengi o mo ko desperate la fa ka wasa na menga la isa wo fo ngo la ko fa ya so se me fore ku sa pe mai mo le si ba so le fa ngo ma singa ngi mo ko mo alba so ngi aso lulu bisi das coffee aso volele as ko balu search ma wai ya mai ole a fat telina ole o tato o ile vaitau le nei ole vaitau o kule ku sa fa fo fia o fia ngala ia o nga lele ova Amiovalea ba o me nga le la kuku ya ai beina te faya o lunga ye i aluere ma ua fisoso nginga mo makanga ruenga ole e a utelo fo ele o moe le tapena nga America Samoa ya ile la to fo i pitola au o ai kongu le ai fa e mai meia io o tonu le sa pala ya mai ya a foi kaku se nga kaukala mo fo nga kaukala maua anu mo fo ai ate au e fa moe fo ile tautatala i tu langa o fa salanga o maka upungi ya manga ko ku lunga fa alo te vato ai a fa la tuna o faskeki a fa uma enga ya e fa ko kilo fo ile nga maua ile sia di ile or kiuki ya ai sa ngar ko wa fer salha kiki kere nga ole street values e million ngar street values ai sa le fa salanga nga fa ye e sala kupe ko wafi sa ka ko million sala le winga lana le utu fa ya tule ya tawa o ai le tangata tule ai sa mfaka o isa e ila ye ko inga fa salanga fa pengi e nga o le tato tinga ina i fuala ma alu ai kupe le malo ma le ku u ka fa inga campaign say no to illegal drugs angar mai mangor kaimi e le o yai ni fa salanga mama fa o fa msinga fo e fa salanga o fa msinga
le fasanga ko ia famasingoga ia pe foi famasinga a foi na ele la isa la ko kuila o lo ka su en el ba me pe afenga mai Samoa o lo amaka nga kele me o mo wangi no winga ka ko pui fale ia ngofo foi ko kuila le kele la isa le nga o ka ku le nga oka lenga oka awangi yo Samoa ngofo nga o le isi vaenga taua i lo to le a tau e tapenanga leo martiute la ofionga fonoti o ma ua ku ala lo ia va ai le pule ha ku pe fai lenga o le mate va ayanga i me o lo tupu fo o le mo ki karango ku New Zealand ma vaenga o puipuinga fo ia fu ai mo le nei fo ia tunu sila auto e ele upu fa Samoa ka ko masangi e siri puipui e lor ka konfikia o le si foi vaenga taua o le maua kukuila le sau shipment ka singa van taua na vatu to o tafa la u fionga al faululunga o le tute ai mai se foi i le pulenga na vale le la tau le fionga ya tu marvao by the way no te talo le fionga si ope mustato no te o no tulanga la le i vaenga le le sau mara vale le sau mo wai ia la la to mo sina no la so tau a le tu la lo e vatu mo fafkai kele la vale tamatai polisilia frontier me se foi o le tatu mtanga no leo ya fa masanga foi ma tu pito la wala ngai o fingo fie le taimi o le ai e le feeling a le atunu u le tulanga al perkapeneta la tou i se tatu komisina ai a fua i mea wa kukupu mai le kaimingai il komisinga le ia foi le fa le tuma por acting a commission o lo faia lava nga ruenga ma fa solo pia ia o le fautuanga foi ia ave ai malu ai lava mor kausanga a koa e nei te iwa meane foi wa oso aka ko mor ngai kai ba tanto foi te oso ia alanga o vai taimi fenga tane le wa ia ngos fia al winga foi nal ma na ia la le la lunga le o le mawai ia me ange wo uma aso fia ia nga lo mai foi ala ia le ho de to yini na me to fa saule ole se foi le ma e pa ko pesca ko fare ka fongola o ko kuila ape man ka ko lo se ko ro mo mai de se lo lo que se aquí ngai ali o SO inga ia se aquí le point of entry ko se aquí le point of sa ole le se aquí ka ko pa fre le fai ko kuila se aquí ka ko ia ka ko ka ia mai ole mana ia o la va ia tu le skaili le o fai no le skaili le o vai tu le approach ale komsina le temi nei ele ise se o tau selu ile fionga ia fa masanga tatou e sa pengo fa e kakaua fa ko e kakaua fa fekai ile kakau ia pe fa pe o senga duenga o le ona ona fai ale wingo ole tala o me ia fai longa kaimi kusa enga o rate me nga faya kusa nga o rate radar ele me radar e mga kuwa enga e ka fia ile ai senga ni ya ka fe me lo nga le rate radar ko rate me mai kele me ko le ni me mai dan to de is your approach e mo ko fara ko e mo rate sila mai ole si intel ngo mo o le kele o isi me a mai po fele a mai ai tulo pe a mai kukuila pe a mai konga po fiki po fe langa wo o va fa ngo ka ye fa ngo ka mai le ku pasifika e kau kele ko ia kasia fu ko kuila me ne ele ai ona o tutu ila le sa wele va ale ka ko le sa mo va fo le ai le a fu ai fo yo na tanto li fa ma ka kukuila pa ta woni ngalo fiki konga e fango ka uma mai ai ka ko e kau ke kua ui so kanga i nga kai fale tasila intel sa umawa o le tama fo ile leo mai ka manga fa pala la si solo me ai nga kai o nga samia ka ko fe do ka ko ma ka ko va fango ka pick up tasile vainga a fa bo sila ku fo ile ngu ma fio anga ke ia o fa va fango ka ai nga le masangia mana ngai me fa pena te eu fa mai e o manguia ma ko fa ngau fa fai mai ma ko fa ngoka wa fai mai a vangi ele ongi fa ngoka mo i me ye o le o e kapiki mai me ia to foi mai la le tala le eto va ai le approach
a whamasanga le ufai. Nganga wakua, take rolea, le point of entry. O le mesa whai e kakokamo o longo, se i o le mei kua whali. Se i mo kufa. Se i mo whai kufa. Whaapea le awari ia ka kere o malama. O le au te whai atu. Whatu whaapea so le. O te whai atu la tatala so le ele u te le tau mamaina ni o tau tūlanga mani o tau wala awina ma whailonga. Se hao ngā mea umai le se mea e kau kaki kau. Ewe, mai wela o ele approach le u whai e whamasanga. Kau ma whai e poloka i o ele entry ele isau kua. Le anga e sao loi kua. Ia mea la ngai. Ai la kulongo. Wa o longo ka fia o longo ma ikene o fia e fai raid. Mangola o ia. E fia e fai me yo raid. E ako raid mai o ko mai mo masi mai si me o masi masawa. A o leva nga por me voi fia mo rongi ngai kupe o raid ngai me ia me fa penga. A o leva nga ave ka ape ku manga nga me sa. Ale nga la raid nga fe o pia mo leo. Ai le lenga. Ke le leo ma so fu e me. A o le manai o le approach le fo o fai le ngai kaimi. Poloka i o. Poloka le sao le aisa i kua. Ai a alu la ai poloka sa o ai kai sami. Wala nga yele se nga fo poloka ya. A poloka wo o me la wele ele. Nga pepe o camera ma me fai le loro ka ko po le la ki me ya. Ai a ma nga ya le skai le kele nga fai America por control fo yi. Ma Australia nga maua ya nga lungor va ai lungor sami sa aki uma le uma nga pu e me uma fai le ai ko kau ai awa nge ye se me sao mai lo fongua ia la nga ka kona fa no vo le nga va usa nga va kule le va ai fa ingo de si kenyo ko si o ma ko sa i si fo le ala taua na fanua ai kusa le la ko o la i le ngo sa o ke ngai me i fai le o ria o le nana i fanua ale kusa bawa na fa wai ai na nga a vela fa kusa le ngo sa o le o ke ngai kaua ke ngai valo ia malo io na fanua kusa nga ruenga fa ko vo ile fa ko ila lo fidi ele isao mai mele anga e afia ia ngu ma le ku ai kusa mele wo ku le ori ia ke ka le vea mai mar ko mesinga nga uma ku mai sio ila ko ia wa fo kamanga o kama fa nga ruenga ia sa si long fa ngoro ale na i fanua fa aru sa o le ngo akor ke ngela ngoro ngo akor nga io ngo fa nga ngar ke anga ngale umakangaka lela wo ku ri fai sa ole winga e mau mai fe mai nga i fangua me ia e nga mai kufa okay a ka pe fa mukarangi a o ngai vai sa mo kupe mo e mo le kufa ku esa nga ngai be nga mai no ofisa oi ni nga be fa me o pa ya me nga bo be pa be ya ba nga yo wo fa case ya ku le si fa malolo le si suspend le a de que le mesa mo wow salo falava ma fa felo yatsu ile ne bukala me fa pizza ole so ole atsa muri tsa ia isa balinga lo itau tsawi vinga ai mai sol fa mo ngal matsanga luenga leo ele oni aso fa manatsuina ai oni fa manatsunga po sama sina e to manatsuai ile tselo soifua na fa avaisu ma afie sawanga male motsusia matsanga itutonu ainga ole atsa sila mai mo mai ile fa alau tsele no leo male tselo me lo tupu matsala o lo tutu ile nei tsawivinga awasi suwinga o tsau ona fa atino itutonu Samoa Olo iai le whamafa whapea aua ne i maumawina oe ona e tāua oe molona winga aua ne i maumawina lo tangata aua ne i maumawina lo taloro aua ne i maumawina lo tamā aua ne i maumawina tina i a fianga ma le tango fia o whanaau whasaina le waitanga e te lene a fianga i tonu le nuu a fianga i ainga a fianga i mātua ma whanau mor sila fia ma malo ne atunu te lene mta upu whato ai mai tono mtanga luenga ono a fianga o whanau whasaina i mātua maal ta mama tina e
e foi mta upu a fia i va mfana ulono wi e le la titi la fia no fana fasaina mai lava i tono le ainga a fia le ainga le mea mautino wa fia fo i le tulanga te wa onga o le tu e fia tau sanga i mtanga luenga a fia ngai mtanga luenga male tau fai e solo i SP ave ese tau fia fala fasaina lo mo mi e mtanga luenga te fa le le wa no fo manu e kalesia fa na putonga manisia mtanga luenga e ro lato au fatas ia mole au tu la valea ia te atu ile tamo fio fala au fasaina o atu fala au fasaina i tono se ainga ele na ole tangata e whaonga ina e afiai ai ole a afiai foi male ainga atoa ai maise o nai alom whanau la lovaoa ele saunga le mu whanau ole a male le moa i foi mamatua i whaafitauli ma motu si ai ma mafutanga mawhanawhana o neima e mai tono ainga e avea mawhaata ita inga le manuia mo le lumanai pe ale ai se isi e maluai o se ngaluenga whai whaatasi e ngalulue umai se o tatou atunu o atoa mo le silafia e ei mata upu lo whamamauina foi whamamaunga tatou vaenga domestic violence ia e ei mata upu na lipotia mai e involve ai lia fuala au fasaina ia ngai lungo whamamaunga tanga luenga mta upu e lipotia mai ngai votatu tanga luenga i tu e fio anga mai ngai tu e longo fie lava inga mise la foi ni si inga nga ia tu e pi e fefe tala no i leo no inga na me lo fa dia me ele me lo natia i voli me lo fiu fi pitai e ia la ngona ta fa tanga lava ia a le fa pe o le fefe e lui poti mai leo ia ono tulanga foi o le ma pe fa pe tau mai leo tulanga tau a sauli tama ki te aonga o te lera fianga i mea o lo tupu te tonu la hainga ona o le whaonga ina o le ava malosi ka pe foi ia vaila au whala au whasai e ono mabe mata wina i le whai aonga i swinga o amio i swinga o anga wa ese anga sa masani ai ale wo ese te ia wa bai atu wo ese swinga le wo wale le mai nai whanau wo ta tasi wo le inia na wo whanua noa taimi uma wo fefe ua iei taimi te ia moita iei taimi wole ai se fesota inga mai si tamaiti mea umana ea fui wole ise inka le si mea se fia mea o le aonga sa maasani na fia ai le sa o le aonga le faya mea aonga mo tamaiti retele au lau tautalanga o tamaiti o lo ile universite a Samoa o le tūlanga i le soasoani e tu inatu ia i lātou wa afia i tūlanga o whalau whasaina e mese tūlanga i le aisa o le kale si saunga lua e fo i mo le tero tau sanga i tono Teen Challenge i le whaingo Rehabilitation Program so meani ia e fiu e sa ini sesitani e fo i mai ai le kale si e to tele tangata e paule vaenga lātou tisila fia atu i a fianga o la ufasaina o le afianga i tangata lava ia o lo whaongaina. Pei tai o le vaenga e le o awa tu i eilo lātou sila. O lo afia ai a inga. O le si o manga o lo nofo ai tangata e afia eilo na nuu malo na afioanga a e mese tangata la tele. O afianga o la au whala au whaasaina. E matua le peti ai le nofo le lei ma le file mui a inga. E a afia i tūlanga i so tainga, i tutolo le ainga, ma tūlai mai ai whitena inga. E a afia i le tūlanga tau se leni i tamau ainga, ai mai se o le saunga le mū. Ona o lo tau mawhaivo i tangatolo na ainga, e fiso soani ma whaatolo tolo tangata ua tango fia, la au ma whala au whasaina.
ua leai se talitolunga i mafutaga vavalata, mafutaga ma le toʻalua, mafutaga ma le fanau ma isi tagata o le aiga. E aofia ai foʻi mauō ma isi tagata lautele e iai lagona i le aiga o lagona o le popole o le faanoanoa ma le mafutia ona o amioga ale ua tagofia laau ma falaau faasaina. Ai lena o le manaʻoga foi o le tagata e mafuaina tagofia isi ia e isi foi tulaga o tagata e aafia pe ise mea ua tīnā ai, pe ise mea ua mafatia ai, e foi ise mea ua faanoanoa ai. Ia e mawhaila ia o tangata saʻilini me tau fofō ai mea ia e me se pe afia loto lutu mamoia aua e sau experience ina me nei e ilo to fine pito le titi a o le matu whanauma i Amerika ina o le pele le al matu tina e le anga le whainga ia rona o langa atua e whaapepe na whai o le matu tina lua sutasi o le tausanga e maliu wafose i matu tina tolu tausanga taruai ana maliu ata le matu tina ele iloa le teititi nei profete nei la fola le wole eise sia ia e tena isa o le lakunga galuaku aku ai foi tamanga la vea i lunga le awartili ia malu atua ia lea la o le lua o i Februari o te alu o te malanga i Amerika la ua fo'i ane le fale ma i le tolu tausanga wha tausanga tato e fo'i e leo se sistara i titi alo wala o te whaatari mai le lau ratu tele wa mafuanga ese ia e fuai nei vainga ona le ripotia mai tanga wenga vainga mua ia o tonu falo tui fale ia ile langona fal tangata voidea e maha nei loa o tau i leo le mtau ia luna lua ia ai ono fasala ai mtulanga fa pe nai tonu fiama tolu i o le malo sianga lia mafua i ona fefefe nai tina tamai tai me se foi nei fana me se ale pule fa tamane ata o le ulu la inga le mafua i da wai a ulu la inga i on tato titi lo la ia fa tupenga o le ainga tau singa o le ainga i o malo sianga i se uma ia le umir tamala ainga nei vainga ia Malaysia i tuna taua ia ona pe muswelo mai ona vainga whaatangata wunga whape i loa atu o le anu tupu todo la inga ia vea maruma ia o uputu sao a vatu whaafoka ka sabo ia wa vea mewa nā ti ai ma le whairoa inga ia leola saua ina ma leola polonga o nofu ma i tatu tangata o le mawhai ona te te ma le seilo e a fua mai i low confidence ma low self-esteem a le malosi mena i le mwhaihoina e whainena ai mai se lava la e a whai o oe le ua a fia tele lava ai le eise pe so soani you will most likely end up e te whaongaina fo o te maiti o le toatele o young people who fail are most likely they'll end up with drug abusers. So o le whautuanga lava ia o alo mawhanau acknowledge your strengths amana ia mawhaatahua marasianga e ese telo marasianga na e te leo whaatahuina e te poto e te lelo mawhawhau e a fo ai e leo le leo skills o whainga o decisions so we help them that way mato te fsosoani e a fo i atia e mwhamalosi o latou anga waa e whai e latou whiriwhiringa o whiriwhiringa e mani ai E ui e le telo whenga tāma popua ngā tātā tau whaalongolongo atu i ai i tala o le nei pō. Ai e iai le tali tanunga o loo i ai bea le wha moe moe ma i tau nuu i se tau nuu ngani lei. A wā o suinga e le amata mai i whainga wha amalo e amata mai i a te oe le tamā tina ai maise o i tātou uma. A o na afia i popua ngā mawhitianga me whapele i loare me
ta mo iai yo le mea na mo ana yo le mea ngau kau fofo ai ma vanga la no fo e kalesia ma tali o mene langa le ruto pole a o mata upune e fale nganga ia olai o nga ruenga le kalesia o la tonu le o leve me o la tonu ruenga e fale nganga ia faila lai ma lo sire kalesia na fainga ka ulanga ma fainga forsa ma fainga o fora fe au ma ka su fo rete fe o fe au ia o fa fela fa fitauria tupu mai tangata wa o ngā tonu o iei ngā ruenga fe au e fatu a tore poro mai o ai ina ia le tūlanga o matafa i oia mātua ia whapea o na whatūlanga le ai mese la mātua tamā o le o tere pokarame ta te vai ima ta isiami leo ngana tūku e alu le tau atina e mara tau maina maina o le leo marai ati tau o whiwhiri e o ka whiuka wa ai a kupo a e kupo whaanu ka whi pokarame mai tamā ai e orcha ia tamara na e vai no tamā vai ai e te tai e whiwhiri ai o tamara tu te ta e whaare tomu o tamā e le manu fo ki nāna whaarau ko ai gara nei e te tau na tuki loa vai e tu e ma tu ai whapewha no whisho soani le karisia e train ia tamā o pola tulu e a ulu tawhenga ai sere futia ai vai singano mo le tele o tausanga o ngalue le ngā lunga e wa ia langa ma le vai o le loto le toa tele o mai luma whamsinonga o na mta upu tausawanga wha le loto i whale e a fua mai ona o le tango fia o la au ma whala au whaasaina a mawhai o na malama ma sila fia le tangata a fianga o nei mea i le soifoa lolo ina ai meise ia le wafiso o tai ai malona ainga a fio anga malalafanga o na maua leo le anganga o te tau o na whaise swinga le lei mana tua e tā ua tele longi loa ua iai le whawhitau o na wawe leo o na nga i sa ili se fisosoani pe whaasua fo i seis o le wha moe moe e a mata e a whai ua fili lava tangata ia i lona loto e sa ili se fisosoani aua e te whaatani se i longa te tuha i whamsino. It is important that our people realize that there is help out there. If you're going through it, it's okay to seek help or talk to someone. Hope begins when someone chooses to reach out and someone else chooses to listen. Don't wait until we see you in court. And we can start at primary level. Start the message. Start the message so that it register. And also provide the information. What are the risks? What are the dangers? So part of what we're doing, and we'll start doing on our focusing middle drugs, more workshops that are no high risks, dangers. That's in our part of the campaign. We should do community meetings, awareness and information dissemination on the risks and dangers, how to prevent risk factors and prevent protection factors in the drug. Campaign, and especially in the States, they say no to a stranger. Don't touch me. Don't talk to strangers. So we should do that with drugs. We should. Say no to drugs. Register and we'll stay away from it. We'll be very aware of what could happen. Ya se no ta ua fo e va tu fa fo tuanga fo si ta tu sulu. Tu langa la mai o le ripotia mai o mata upu tau sauanga i tonu ainga. Ya wa le fai lo e le lava a fianga ya fuai. O wa fo fala a saina. Ya wa fi ai sauanga i tonu ainga. Tau
fai ai tau fiofi le mae longo tanga wenga ele fai foi na o atule au so tanga wenga ia pale no ina tanga wenga a fa pe foi fa que tau na longo lo visole o ia si sila e fio ana ele fai pule na ia ele fai nga wenga tofi le tua ia foi suita mai tai ma no o fio ana tas ia bo se foi te talitonu ele me fai no fai do anga se tu langa wa o ia e fai ngo fio le foi ia e se foi falar por tonga tu ma o tiro nga we me tanga ia tawala mai na fai do mai na matu te talo fai do mai do wa fia na ia na apa foi do tanga ia me se foi ni se foi o pa nga ia so ia ti dei ai foi ia me fai ki ai di ola sa waina ia ma le ola polonga ia ma u fa pena ona fefe ai mo mia tatu ola fia ola sa lotu tatu o tunu ua mai le tu e fai mo tatu tofi. Samoa, never lose you matter. Remember, never lose you. You matter. Samoa, ia o se whamanatu hui le nei vaenga lesu. E tā ua oi, aua nei mai mawina oi, tatu te atu I whala au whasaina, ia ua lofi aisi o tatu utulu. O le pōnei, le nā ua tato whaalonga I tala o tinga, o le loto toa, mani a walai fo I ai. Tala I whamanatu mai ai, o I tua atu o whengu mera, o lo o I ai se tangata. O tua atu o lo I tau, o lo o I ai se ainga. Ma o tua atu o nei tau mawhenga uma, o lo o I ai se atu nuu, e alofa, mawhe tau si ai. A o tatawanga I atu I le nei masina o mana tunatunga, ma le tate e atu I sawanga. Ia mana tua, awa le mai mawina oe, e tā ua oe.